Mfumu Kimbangu inani? Bangunza kapu 30 y'esambanu nzila 80 y'esambanu ateye nzila 30 y'ensambodja. Lumbu kimosi buba mja kiuvu kya visa kechi kwa yanji Mfumu Kimbangu inani? Mbuta mpadi yanjivo. Mfumu Kimbangu imvangi kisi ya lukanulo tata nzambi ya mpungu. Isavo, njona umone senanga kieleka mumpova za nlemvo za lendo ye masivi. Yanji injona unatanga lusaku munu ye muyanji mukundanga Mfumu nzambi ya mpungu tata jansambu jabandombe babo. Mfumu Kimbangu injona wakuswa kwa Mfumu nzambi mukalanganga nzambi ya kuelemvu. Ovo nsalasani a Melchisedeki ne Melikisedeki. Yanji inganga nzambi ya kanda jabandombe. Kaji Mfumu Kimbangu imbungu ya nlongo muyawu mwena mafuta malusaku munu mavana Mfumu nzambi kwa kanda jabandombe. Kijivo kanda jadi jabakila lusaku munu muyanji. Mfumu Kimbangu wena mbungu ya nlongo yempe mafuta mavewa bonso lusaku munu kwa kanda jabandombe. Mfumu Kimbangu inkawa lendo wakintotela kiavana Mfumu nzambi kwa kanda jabandombe. Kijivo mujawu kibeni kanda jadi jilenda tambula kintotela kia ntoto wawo wasila Mfumu nzambi nsilulu kwa balunungu banza ya mvimba bantoto wawonso. Yanji inkawa ntwadisi akanda jabandombe munza ya mvimba. Mfumu Kimbangu imbele ya lendo kya luyalu lwavana Mfumu nzambi kwa kanda jabandombe. Muyanji mwena nsamu wa mpulusu wa bana babantu wavana Mfumu nzambi kwa makanda mamu mabandombe babantoto wa bana babantu. Idina Mfumu Kimbangu ikitambala kya kinchinu kya vana Mfumu nzambi kwa kanda jabandombe babo. Kidivo kanda jadi jabandombe munza ya mvimba jayajila mukiao. Kadi Mfumu Kimbangu imwinda ulezi manga munzila ya sila Mfumu nzambi kwa kanda jabandombe. Kidivo bubana vyokela mundimba tombe kya lufwa bandombe babonga muwinda wawu ufwete katula fuku vantadisi yawu. Yebonso bobo si bamona na kienzi nzila inatanga vena mbanza Kongo yampa tenti nyanga bambata mongo wa mpulusu. Muntemu wa muwinda wawu wa nsilulu bandombe si bamona mataji matese sanga minkibi masakuba ye mabulu mamu mabui sanga bantu munzila ya moyo. Mfumu Kimbangu inzila ya kubukwa muyawu kanda jabandombe jilenda kotela kwa paladiso. Kaji Mfumu Kimbangu inzila ya zikuka munchima kanda jabandombe. Kijivo bandombe balanda yo ya banata venina bitambi bya longo bya tata nzambi ya mpungu mazulu. Mfumu Kimbangu inkakwa mvita munzila mbanza Kongo ya vana Mfumu nzambi kwa kanda jabandombe. Kijivo ubeti jata munzila mbanza Kongo yampa bandombe balenda vuata nkaku yayi inwanyisa nkaja mpemba yebisielo byanji bya kisintoto. Mfumu Kimbangu imaza mamoyo mavana Mfumu nzambi kwa kanda jabandombe. Mau imaza mavananga moyo wa kwelemvu wa bandombe batambulanga wo. Yanji imaswa matula Mfumu nzambi munzaji alufwa. Kijivo bandombe bakota mu maswa mama yesajila mu musabu kila nzaji alufwa mukibakala. Yanji imaswa makanda jabandombe. Mfumu Kimbangu ikimenga kya nsukululu mu masumu kya kulumukina muluve lo Mfumu nzambi kwa kanda jabandombe. Kilivo bandombe babo basabu kila vakimosi nkongolo tatu za lumbu lwa mazulu. Yanji waika kikada kinatanga bandombe muntemo. Mfumu Kimbangu
ivitu dia zibuka dia zibula mfumu nzambi makati kwa kanda dia bandombe munza ya mvimba kidivo bakotela muntemo mudiawu muvitu dioto dia nsambu yanji ikibelo kya nkembo kya mbanza kongo ya mpa buyi na mbanza nlongo ya kanda dia bandombe babonson kadi yawu imbanza longo ya mfumu nzambi etu ingeta ibobo ibobo. Quand il était en Kamba, le seigneur Kimbangu portait un pantalon normal avec une chemise normale qui était soit rouge ou soit une chemise blanche. La tenue avec laquelle on le voit souvent, qui est un pagne et une chemise kaki, est la tenue que les Belges lui ont donnée à la cuisine de la prison de Kasapa à Elisabethville, Lubumbashi, au Katanga, dans l'état du Katanga où est mort Mfumu Kimbangu, où est mort Emery Patrice Lumumba. C'est à Lubumbashi, l'état du Katanga, où est mort le seigneur Kimbangu. C'est à Lubumbashi, dans l'état du Katanga, qu'est mort Patrice Emery Lumumba. Kalev voulait qu'on enlève Nemwanda Nsemi enfermé à la prison de Makala, qu'on l'enlève la nuit et qu'on l'emmène clandestinement à Lubumbashi, dans l'état du Katanga, où il va subir le même sort que le seigneur Kimbangu. Nemwanda Nsemi a refusé d'aller mourir au Katanga. Il a demandé au seigneur Sabaoth, le seigneur Kabezia Mpungu, d'envoyer des anges guerriers pour venir détruire la prison de Makala, et ainsi libérer Nemwanda Nsemi, qui était enfermé injustement. Les anges guerriers sont venus détruire la prison de Makala, et Nemwanda Nsemi était libéré. Tata Nzambi Mpungu a créé la lumière. Tata Nzambi Mpungu a créé les ténèbres. La lumière et les ténèbres se complètent. Tubunda mpandu, katuvambuji mpandu ko, dit le Bukongo. Tata Nzambi Mpungu a créé le jour. Tata Nzambi Mpungu a créé la nuit. Le jour et la nuit se complètent. Tubunda mpandu, katuvambuji mpandu ko, dit le Bukongo. Tata Nzambi Mpungu ikibangu muna. Tata Nzambi ekimbangu yumusi kwanji. Tubunda mpandu, katuvambuji mpandu ko. Montrez-moi où se trouve Mfumu Kimbangu. Je vais vous montrer où se trouve Tata Nzambi Mpungu.